ngonyaka 2025 nganibingelela nonke nganibingelela endaweni zazo Natal zonke nganibingelela eGoli abasemsebenzini njengoba sihlele emakhaya ngabebingelela abebengcwaba ngabingelela abebe caca ongabecacelwa ngiyababingelela namhlanje ngiyanibingelela bafowethu bebembesa bebeqedela ukulobola ngiyababingelela namhlanje bebethola ingane ezincane bafowethu ngiyanibingelela futhi ngiyanibongela ngokuthi inabantwana izingane zesibusiso ezivela kumdali ngiyanibingelela bafethu kakhulu umgibe bafethu lo wayifebe bafethu phansi kwaNongoma enkukhweni isigodi kwaMandlakazi ngifuna nazi bafethu ukuthi sengibuyile ya sengibuyile bafethu bengilimele ngisalimala ngisazolimala futhi but I hope and I believe ukuthi uNkulunkulu uzangisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngihile kuze kuba ngi state esi right ngempela kodwa bafethu ngokwempilo yonke into i right ikho konke engangikwenza akukho engizokuyeka futhi ikho konke engangikusho akukho engizokuyeka futhi yonke into engangiyenza konke eningazi ngakho ngisazoqhubeka futhi ngikwenze lokho ngifuna ukuthi bonke abantu bakufakela emakhanda abo ukuthi umgibe yonke into ayisho yonke into ayenza usazoqhubeka futhi ayenza akukho engimse ngokushintsha akukho futhi engizokushintsha ayikho indlela engizokwenza ngayo ukuthi accommodate abantu ukuthi bangithande uma ungangifuna ngifuni and ukuthi awungifuni wena that doesn't mean ukuthi ngizofa ngalokho so ayikho into engizoyishintsha bafowethu ngimile kwengime khona iqiniso ngisazoqhubeka ngilibeke kube iqiniso akukho engizokushintsha akukho engimisela ukuthi mhlawumbe ngikedithe nokuncane nje akukho ilokho ebengifisa ukuthi ngiqale nikufake emakhanda la ikakhulukazi legenge engangithandi ngifisa ikufake emakhanda lapho ukuthi akukho engiwilling ukushintsha impilo yami le yadalela ukuthi iphilwe yimina lempilo mangivuka njalo ekseni ngiyayigqoka hey lento iyimi akukho engizokushintsha kuyona akukho engizokushintsha kuyona yabona so nje bafowethu iqiniso ngizoqhubeka bafowethu ngilibeke kube iqiniso angisobe ngancetheza angisobe ngakhotha abafana amadide abo into engasobe leyo ezeyenzeka over my dead body lokho bafowethu kufanele manje ayikho into engiyoyenza ngiyenzele ukuthi ngiaccommodate omunye umuntu ya bafowethu angihlehli ayikho into yabona bafowethu kungcono ufele ukukhuluma iqiniso kunokuthi uncetheza ngoba uzoncetheza still uzofa wancetheza still bafowethu khona abantu abapostwa each and every day ku TikTok twabafile badutshuliwe benzeni bathuka bani sezwe benzani abenzanga lutho so kulomhlaba ngento iyafana uyathula uyinceke yenkosi uyasonta uyafa awusonti uyafa nawe olive njengamanje nawe uzofa futhi akekho ongekazafi akekho ongeke aze afe umicilongo seshayile ukuthi ufuzofa bafowethu badutshulwa abantu ngaphandle bafowethu sayidutshulwa ingaze abantu ngaphandle sofa sonke man angikwazi ukuncethezela ukufa ngizofa angisobe mina uma ugay ebheda ngisazosho ukuthi ugay uyabheda uma umcineke ebheda ngisazosho umcineka uyabheda
uma ukukhuzana ebheda ngisazosho ukhuba uyabheda angisobe lento nto ngayiyeka angisobe ngayiyeka nto leyo umuntu mayebheda uyatshela ukuthi uyabheda ukuze naye ezoshintsha ukwenza kwakhe yebo msho hayi mshana ngene motweni vala imoto so akekho umuntu engiyomkhotha engimisele ngokuthi ngimkhothe izinqa noyedwa abantu mayebheda umuntu uyatshela ukuthi uyabheda yini ungayanga kade kufihla uDubula wabona ngani angekho uma ngabuza mhla kufihla uDubula wabona ngani ukuthi angekho uma kokuthi mhlambe wena wawusemncwabeni awucinga umgibe noma wayoncabani uma nje ngabuza onamsuni nje wena waya uyobuka umgibe umcinga emncwabeni kaDubula noma wawungifuna wena wabona wakholwa ukuthi angikho so mina uma ngihamba imncwabo noma bafethu isifo akusindawo yokubuka isifo yabona so uma kuthi wena uneshoyo ukuthi angiyanga lapha wawuzocinga mina lapha wena kwakumele mina ngihambe ngiye lapha ku MC ngithathe i-microphone ngithi hey ufikile umgibe la ngila ilokho mhlawumbe wena ofuna ngikwenza wena nje wena ilokho owawukufunda ngikwenze wena hayi mina nayilima nje mfethu like angazi iphukuphuku khona nje mfethu iphukuphuku zaba yini okumele ngiyenze uma ngisemncwabeni umuntu bafethu kumele manje ngiqame hey ngikhona nami hayi bafethu umncwaba usinga ingakambokisi uyahamba uyofihla umuntu usuke lapho ugeza izandla ungene emotweni uhambe ngalinga nje mfethu uzongikhulumela udoti la ngalinga uzongikhulumela udoti la umncwabo ona nabantu aba close to 300 wena awubheka mina wena umuntu owamfuna wena yimi wena yimi hayi kusangana wala happy new year bafowethu ngiyafisa sengazuthi unyaka omusha ngikebe ngikubonile emkhosi ngathi unjani wakithi danke mfowethu ngibonga lapho bafowethu ngibonge bafowethu insizwa ezingibonayo simi nazo sixoxe sihlawulaneni nazo bafowethu I really appreciate that hayi bekanga manje ngiyabona awuxhobi lapho yeah bafowethu indaba lapho Jomeni ngikhona mfowethu hi no yeah bafethu zoma mhlophe gazi lami ngine kahle mfethu onyakeni ngiyabonga kakhulu bafethu ngicela ukubongela abafana abawu2 kumaskandi abaculile mina bafethu niyangazi ukuthi mina angiwadla amandla omuntu ngihlezi ngisho ukuthi mina umuntu mayenze kahle ngizomncoma mayebhedile ngizomntalapha bafethu ngicela ukubongela umenzi ayi bafethu ngeke bafana bakithi bafethu ngicela ukubongela umenzi bafethu lama album monke aphumile ngicela ukubongela umenzi hayi bafana ngeke bafana bakithi
kuma album ongagcwele izitolo njengamanje ama online platforms umuntu ocule ngempela bafana bakithi unumber 1 umenzi umuntu ocule ngempela wangasangana umenzi bafethu uculile umenzi bafethu kuzoba ulimit unumber 2 hayi bafana bakithi ngeke bafana bakithi hayi ngeke bafana bakithi kodwa akafana seningafaka ke oqhawe lami nani kodwa abantu abaculi bakamaskanda abaculile bawu2 number 1 umenzi number 2 ulimit bafana khohlwana bafana fusekana khohlwana bafana khohlwana man ulimit hayi bafana ngeke bafana bakithi hayi yabona la bafana labana ngeke bafethu ngeke umenzi khona lengoma mfethu ethini ayinaso isizulu kodwa le ngoma ithini black mapatile into njengaleyo ke black patile wathi awungeke bafana ngeke bafana bakithi ngeke bafana umenzi bafethu mubi impela umenzi bafethu lo muntu bafethu mubi kodwa into akayenzile uyakudeserve unumber 1 kulama album aphume ngoDecember yaba fungwana ngoma uyadeserve usicebi ukuthi bafethu athole hayi usicebi bafethu nakho umenzi man yebo wesipha mfethu khona lena ethi kudala ngikhuleka baba ayi suka bafethu emdletsheni ngiphakathi under one condition kumele ngithole ithikithi le VIP qala yona nje kumele ngisorte out very soon like tomorrow ngeke mina ngisukela ngele emdletsheni ngiyophusha nanda phezansi ngeke ngwazi lo dodi mina kusangana la ngeke nje ngisukela mina ngiyoduniselwa yini lapha into engenza ngiyenze leyo amanekekwe ayi usuyi celebrate yini mgebe uyazi yini webafu mina yabona yini into eshaya ngami iyodwa ukuthi zonke izinto engiachievile empilweni ngiqale impilo ngiwokhe qala ngiyimagine impilo mina ngasho ngathi okay okwamanje angithenge nansi imoto encane yokuthi ngikwazi ukuya etohweni kodwa kusiya imoto engithanda mina ngifuna imoto enkulu mina yabona yonke leqalayo umuntu uyayimagine mina ngiyimagine into ngiyitshele yona la ekhanda nami lokhu angiyiboni ngikwenza so we free ukuphendula umbuzo wakho uma uzothi ena mgibe uyicelebrate yini angilona celebrate ukuthi umqondo wami nokucabanga kwami angiyibukeli phansi mina khohlwa angiyibukeli phansi futhi angisobe ngayibukela phansi the moment ivalue yakho uyithatha uyibeka lapha ya thina soxoba kakhulu ushona even phansi odakeni that is why ngithi mina will never athanda umcimbi engohlala engiyoma kuwo lapha nani angisangani mina yonke into engiyenzayo ngiyimagine eqala ngiyenza ngingakayenzi njengoba ngisho ukuthi mina angeke ngiyoduniselwa yini lapha mina ezansi ngiyofinyelwa yini lapha mina ezansi ngiyoshiphelwa yini lapha mina ezansi uma kuukuthi ena ayikho indlela ukuthi ngithole iVIP ngamane ngingayi lapho ngeke that's me abona futhi mina ngilento ethi either you take it or you leave it akusangana la akuncenga umuntu la that's me fine ngoku you are not a celebrity but you afford that's all exactly but webafo uma sengithi ngiafford so kusounda ngathi manje sengiphakeme yabona athi angiphakeme mina I'm just being myself nje ukuthi mina nginezinto engayibekela zona ukuthi angihambi mina bafethu ngakithi
uma ngingatshelwanga ukuthi kunanomsebenzi okhona ngibikelwe mina angu-attend umcimbi engena invite yawo khohla mina lonto ngayitshela ngisaseyingane ngisase ku matric ngathi angu-attend umsebenzi engamenywanga kuwona. Even today angaze ngahamba umcimbi engamenywanga kuwona. Kulo December wonke ngihamba imicimbi ewu3 kuphela. Bengiyokhonga la bengwanondabuya la ngimenywe kwanondabuya eJozini lo wesithathu bekumfowethu laphana obelethelwa ingqamasondo wangicela ukuthi ngifike ekhaya. 3 28 29 31 done. Angathendo noma yini mina. Lonto leyo ngayitshela yona ukuthi mina ngisobe ngakwenza ukuthi. Yabona? Hayi ngoba ngiphakeme angiphakeme. Ngayitshela ukuthi angifuni ukuya endaweni engamenywanga kuyona. Myself ke. Yabona? Imina lo nandipha zonke. Ngifuna mina umngama asingene emotweni sambe. Hello? Ngikhona apha njani? Shonga byami. Ngiyakuzwa mfethu ulokhanya. Sho. Udinga malini? Imake bafa ngoba ngisela edolobheni ngicela ungithine ngo6 o'clock namhlanje. Yeah, isikhathi inkulumo. Ngisho. Shap. Yeah, bafowethu ngilapho nje. Imina lo bafowethu. Iyona into nje engathi bafowethu mina nginezinto nje ngayibheka zonke angisobe ngazenza. Nginezinto engasobe nje mina ngazenza ngayitshela ukuthi lento lena angiyenzi. Ngwana ngoma bafu. Yabona? So iyekeni lento le yokuthi uma unemoto so uhambe uthathwa nje kancane ethiwa asambeni sisekuphi ngoba uyisiyoyoyo uzofakelwa upetrol ubulima loboke uphuka bantu besimama bafowethu ngicela nje ukuthi khumuka kancane ngizobe nginibone bafowethu ngifuna nazi ukuthi ngibuyile ngiyanithanda bafowethu kakhulu bafana bakithi inkani isamile bafowethu akusangano la kuhlehlwa la mawudaka uyadakwa mawunywanye lokho nje kufanele emakhandeni la mawunya nje uyanye uhlezi futhi unye ngokutshela ukuthi uyanye ngihamba mshana.